Parlok barok mentangan penibiang sepi ya kecing lek kwai dok kha jonga syawa dengan klek lepa na yeng ya kini ki apa dan klek tang lihat namar kapor kelajan mit atat. Baik ngan kwai no nang tai siliang kecakar syong ke bebes bah ban syong kwai ngahap ban jam ya kini kawa ang tai siliang kanang ban yo kecakar syong kwai pendem ke bebes bah ngalapoi hajakah pensiong no ni adon katokat nengut ki parlok nong kwai hang ni maki kila poi syuayanga kila yayok maraar lai teli tang pangam kwa pat ban peli ya ki ha kene ka video ngan su no daw apa kawang no baik parlok atau langadang lap ne amban yo dok kha namar kapor lajan mit lajan sep artat kesni ngen yo kwai tang sipang makan arti baik nampak. Warna tuh, dah jelak sekali.